Ninawikati wa musese kana chumwa cha kukithiwe kicha kwa ila na wethi wana uima wa mwi wako na Uiiti ula wailite wa mwi wako na niwikwati wako na niwithitwo wende na utereka kumana na ilungu ila twithitwo tuikwetea bandi no kilukito cha Uiiti va Mutongo TV no Kumanya undu wailite kwisubia withiwe kana uima wako wa mwi ni ula wailite muthenya ni wa muthini na twasilele bala twatile chumwa kithelu yulua cancer awareness ulu twilite kwisubiania na kukwata uwau wa cancer ulinda kitali withitwe aitutabia kana ni uwau wende na kuongeleka uwau kwata andu mamwika na ciana nini na indi ndondo eba studio nenda muthocha atukethie ni kenda twende na unenania tumanye undu twilite kwisubiana na cancer onetha ithela withie ni yaolekanga daktari. Yes, ndio guthocha ko. Asante muno kwa masitenda wa Dr. Geoffrey Mutuma na numeri from Zambia Hospital na nika research in Kemri nikunikala yulo wa cancer. Oita nenie chuma kenke theru na mina binda yenge kana cancer sipo kwa wingi pake na nitende na kwethwa na thina mumingi muno na icho kitumi tenda kumanai yoto na ikata ni kana usethia be payundu weka tukakorwo ni cancer nundu paikira kieta cancer kondo taiteje mudonge lakini tete kusia na alate na cancer mundula we na cancer atona kwekata nundu chuji ndio keke maana muno nundu pute no neza kwethia mundu akwa awata ni cancer ndu mana ta no lazima atutie lakini matukwa cancer ni kuitwa na niboa ona walker stancheba na icho kitumi nini si ona kwa nini of course I lost my cousin recently because of cancer na kila musi wonde pe mundu either we na cancer kana wa cancer kana pe andro inge na cancer na gine na yulu wapu nundu chuki maana muno ni kana pe misimwe we na cancer ningi muno ukazethe musi uyu mundu umwe ena cancer no ya cancer no mundu uge na cancer no mundu uge kana cancer no mundu uge na uye cancer no na atutia ukazethe musi usu we na cancer ningi na ndini wako ni kilikito ndini wa Kemri ni kana tiona pe kinu tu kita familial cancer clustering uko umwe ukaza we na cancer muno na icho kitumi nundu nitizi cancer ni ngarama nyingi muno na nitizi cancer tila kuitwa tenda wesethia kwa misila ina thinozu nundu titana kumana lakini andu mathamesi na muno mundu akakumbana hospitali numbe daktari wisi na wakwa owe ne cancer kana mwa owe ne cancer kana my mom owe ne cancer na ena cancer that mukeze ukosu wina cancer ninge muno na tumita genetic inheritance kwethia nundu umo waku kana ithe waku kana ango waku aina cancer probability ya gukora ni cancer yolo muno na icho kitimi ndini waku ni kitu ndini wa Kemri ni tu kunikira families na icho kitimi families ni tenda atu kati be M1 kona family yaku ina cancer muno no usioka setha ni wethwa ukisi sanja munangango byanga wandu alange na ni wetha ukiscreen wa munangango be wandu alange nundu is it internet na ni documented na it is for sure pe familial cancer clustering that's very important na icho kitimi sindu ila tu nena ekakwethwa ni kinto tonete pe andu ingi la tu nena juro muno wa cancer mona wo usuni wa andu angiti wako that you put yourself tita wako so na icho kitumi ila tu na juro cancer na then was azeza maito no choka zethia at least ni wambia kwanja nye ni ilata na family yakwa ilata nundu etho genetic inheritance din wa family wenu muno wa prostate prostate ni wasa kwithia pe msiningi no netoka zethia au mama mususu on the minor prostate cancer all men na aka mama mususu aingi mena cancer of the breast because the mother aina cancer of the breast no because they are andi wake aina cancer of the breast na also wake aina cancer of the breast na niece you aina cancer of the breast in that family na you talile kunikli uzethia andosu mena gene ila equate that cancer of the breast na lo standards mo ni ta sisia na ta matethesia chai peondu tutona quick at this present time lakini it is ni tona kunenga dawa e gene ikapenduka by that's more advanced and the choke to me in research stikuneta chuchutu nde embwa family na gene ya cancer tutona munenga dawa zibaita wa gene engineering
ukeza nitapindwa njini isu wese thina muthina thina wa family yenu nundu that's a fact na hicho kitu mi pubala tupikite thina wa Kenya na thina all of the world ni tusiaite kama at least that ni body na no sio keza advance tamatethesia nundu tio sio keza andu on the in that family merutia nundu wa cancer prostate, mainly prostate, breast, ovary na colon. Those four cancers ni run in family. Counseling is on there. They don't seem to run in families. Na to me, tina na yulua cancer. We say there nisi ningi, lakini in actual fact, ni kana we say there ni teta to comfortable. Dialogue what your simple thing because there ni wambia dana sa. Okay, there do without sukali ningi muno. They are trying to reduce na ndo ya level refined sasa on there saingi nokuda kana saingi kana ina onde ukuda mutu we tutu kana kaya wembe kana kaya mwe nundu mwe na wembe they are the best lakini matukwano wezaidi ona ndizi pepe mundu miaka 30 utaona utotaya mwe mwe kana 40 utaya mwe mwe na hicho kitumi maleo style certain na ulele ungete weta wake posina isandi there are many type of food kwa matukwa kweli mezi zandi na they usino wae musio monopio na nundu they usino wani wathadile na tia maleo la masungu hicho kitumi na cancer ila no ya songo itokwati lakini problem nundu asongo no manemo mebangite ne ile tuyebangite yu cancer zukinambia kutupanga nayo kuno lazima tujipange ama tupangwe na hicho kitimi as a family kana asiaisa maitu no sio ni mama na munanga ngo lwa cancer lakini kile kimaana muno lwa cancer ni kusiwa the screen na hicho kitimi ila tunaminya kwika cancer walk ila tunaminya kwika na mwaka uonde to focus on screening. Na nini si kwa ndo ingine mesi I've done the screening. Most of the churches have done the screening na muno tenda makanisani nundu isia pala mombanite na ina kana nene muno julwa screening nundu ni sipia ndo ingi mangula sia onayo nyangu no simo ni mundu agumete lita lita niba lita yego masako de mundu umete lita kuna ndagitali no kwa to screen lita nundu pa kwitu methepena tena wa cancer kila kimana kwa sasa maitonekana ithe hospitali we are ready be nundu ni tukwata utejo mwingi kana support kana sponsor kwa cancer screening na hicho kitumi ilandu medho mbanya na muno tenda andu mbewa 50 pe vitanenga neka cancer screening ndia mbia 015 016 andu mambitana na thingitha be mundu umwe ndiwe nando na ina mwelo bina thina ya mundu umwe na usuna nene the okese na ndekwa lwa jakendete na tsaingiri ngithia the pendo ingi na maya za myo screen mana of course screen ya mana that's not a problem provide ni te bangito lakini tukita unenga screening kwa very reduced na hizi ikudo zine ngusongea nundu very important na kila saa ando mangula sia screen cancer ni mbesa sianata that's very na you know is ningo kudwa inge anaenda nesonge nundu ni kudolie kwa kile binda daktari screen cancer is very cheap be na ile hospitali wako katuya lakini ndiye nda kwa si nundu andwenge mapa imo ndwa sia ena mbesa onole mbesa nyingi mno daktari nyiri na mbesa ni screen we have no problem provided nitisi kana ndwe na mbesa screening ila to screen ya either to screen ya throughout all the time ini si andinge mama na jula screening ya mwe 10 lakini either we do the screening nundu me as a doctor and as a researcher ini sikana klake maana kwa ndo screening no treatment nundu ila noka kuita mundu nithwa nisi I'm not doing much lakini I'm not ku screen I'm sure I've done something and I've saved life screening is save more lives than treatment na hicho kitumi na ndeni wa hospitali kwitu kila tu value ya munone the awareness and screening we don't value the treatment or research research that's in fact it has no meaning to us it may have a meaning in the next 20 years or 30 years research that iko munde na hicho kitumi kila kizio ni awareness na screening now let me focus on the screening kinu chambe Nizikanda ngimo kama kabia daktari niende screening mwe wonde. Paiki nukira wa screening mwe wonde. It's not there. Aje.
nundu wa mino screen ya cancer emwe nelenge kibathukanio na matuko maingi na ninena ila kwa wingi nundu no sio kwa kawiwe kwa screen that's okay na to screen yana wakawe individual lakini matuko maingi tenda andu makejo mbania na tenda tuko kabala mwe dukeze kwanza ni wewe tikiti ukelobi ukwa matatu usioke tenda uko mwamina kuyumbanya na naja nenda more than 50 people nundu more than 50 people ni ndwanisi ni muchaji the nundu mwingi na most of the screening ya cancer ila common ila more than 50 people kila mundu iba 2500 na get screen cancer of the prostate, cancer of the breast, cancer of the cervix, cancer of the stomach. Cancers ina na you check blood pressure, na you check blood sugar, na you check weight. 2,500. That is of course is discounted so much. It's discounted lakini enda more than 50 people nundu nduka screen mundu panda 2,500 lakini there 50 people ndwanisi at least the cost nyingi ni miotethe anesia na muno ni prefer matukwano ni prefer in a family nundu kila ke maana muno ti screening ile maana lakini nenda mbe kamusomethia ida cancer awareness kamusomethia na kambuliwa niki cancer ipo kwa wingi na mwenda ikata na unawakota ni cancer ukona chau na wekata tukakwatwa ni cancer na kila ke maana etha we na cancer wenda kwikata kwa ambao masomethia mundu akethea we uroniona nona ni na information in that already. Yes, and information is power. People perish because of lack of knowledge. And madela nundu akutha mateno mani. Na nundu ti na hicho kitibi Uiiti the program ya is very important. Nundu umanero tunangane mwingi muno. Na ndo matethekete real. Sasa munduzi ni watete kana atwiwe ndini wa Uiiti. That's very important. Na hicho kitibi ilan adhi pandu muno kanisani. Na mino sobe ya kanisa it is important. Na kanisa is very important. Muno the pastors. Pastors medo amesi. Nundu medo amesi. Chuma kena adhikie mulu na kansa. Na kila kingepe mulu na kansa. Na ndini wa adhaidi makwa. Peandu mena kansa. So they know the facts. Tuundu muna ila we individual. Without wise muno. Like in the pastor because we bury. Wengi matutia umundu nundu wa kansa. Na we do an option. Eka tumeta gloves off. Kukita nazo indi dhilia nundu ni ukite na jebo kunu lazima tizombanie indi tukita nazo na kila tukita nazo awareness na screening na kila kimana nundu kina kila kimana muno ndini wa ula una cancer ninone tatu inge mundu wa ena cancer mundu aka give up lakini cancer ni teitana ni boa na pia ndo inge ni tete na kaboa lakini kila kitu akithi na no kana kwena cancer na wile akwatia indi dhiitawa chakeli wimana wena cancer na ukikala muno uyuka kuitwa ni andu ingi metha na cancer mia daktari ambao manda mbesa that is not right nini is better si thina lakini cancer wa mnago na cancer tata uitwe na mituke inde patona kana kila kingi muno aume niti mundume hospitali ya dhaimu go au mengi mena cancer of the prostate na maile kuitwa neno atengi embwa au membwa no kunzeza embwa na cancer of the prostate no sio uthi uitwe ni kana cancer swepo cancer of prostate waitwa kubone 100% 100% onetha yiva is the easiest cancer to treat unfortunately niyo cancer ne tuma au matutia ainge muno at this present time na chokutimi kila mundu ume embwa miaka 40 na kwambata no sio ukathima prostate cancer no thipo kwa wingi muno mutaba kwamba kwitu thipo kwa DDC chao kinekikie thipo kwa wingi thina kamba kwitu na omema kamba kwitu muno mbwa ameka 60 70 80 muno tsa 70 au mengi metutia 70 72 80 no ndo cancer of the prostate na uthi laisi muno kuitwa lakini uthuku nayo cancer iyalasia mundu wa kawaida yo sawa kawaida na au mengi wisaida wena cancer of prostate wambia kwalo ni muongo kwalo ni muongo is normal most cases kwa muno kwa lakini kwa wembwana kwalo ni muongo mundu ume enda usiwe cancer of the prostate na ino ni mionete in my family mionete in extended family in the village gona na kila ikitekisio nundu andunisi wisi the nani wisi nini zirwa cancer ena cancer na irutia nundu wa cancer na ndaitwa kwati hapa
Endi musesia tuamba kwa Saudi umwana tikanini thini wa kilungu kitu cha Uiiti nina wikwate nonde na kutetheka ndugathibasa tusokethete